Haga Jingialehkai Indian Premier League hapring ke RCB Persia ke Sunrisers Hyderabad. Haba pai syakre ke Jingialehkai ke Ken Hun jong Virat Kohli ke RCB. Kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Sunrisers Hyderabad dan live Heusan runs. Haga Jingialehkai League 1 hapring ke Monaco Persia ke Lille. Haba pai syakre ke Jingialehkai ke AS Monaco. Kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Lille dai Wailanot. Badia kena ke Shigol jong ke Monaco la yo ban tap Haka minit ke ban riu peway lengbau Fofana. Ba lengba kena ke jing job ke Monaco kanang ne ke kerdan ke baar Haka min ya ken point. Haga Jingialehkai Serie A peringkat Udinese Persia ke Ken Hun Upol Dybala ke Roma. Haga kena ke Jingialehkai ke Roma kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Udinese da ar la ke way. Badia ke gol penjob jong ke Roma la yo ban tap Ashwa ban kut ke Jingialehkai. Kata Haka minit ke bakandai peu plusan lengbau Brian Cristante. Badia ke bola ya rapen bu dau Paul Dybala. Haga Jingialehkai AFC Under 23 Championship Quarter Final happening ke Qatar Persia ke Japan. Haba pai syakana ke Jingialehkai baru arteli ke Ken Hun kia khai damar argol Haduh bukut ke kendai peu minit. Badai Haka extra time ke balai peu minit ke Japan galala ban pelim ke Qatar da saula art bari orong syaka semi final. Hagawai par ke Jingialehkai quarter final hapring ke South Korea Persia ke Indonesia. Haga ke Jingialehkai baru arteli ke Ken Hun kia khai damar argol Haduh bukut ke kendai peu minit. Bad juru Haduh bukut ke extra time ke balai peu minit. Badai Haga penalti shootout ke bala Kynjat Haduh markat arngun ke Indonesia galala ban pelim ke South Korea da shipeu lakat way. Baleng bagan ke jing job ke Indonesia galayo ban rung syaka semi final Haka sin ke Meningkong. Haga Jingialehkai Premier League hapring ke Brighton Persia ke Manchester City. Haga ke Jingialehkai ke Manchester City kalau yo ban tap nengkong tang Haga minit ke bakat nyau lengbau De Bruyne. Badai Haga minit ke baar penriu Foden la yo ban tap ya ke gol ke baar naga benta ke Manchester City. Bad hadin pra minit kata Haga minit ke balai peu sau saisin Foden la yo biang ban tap ya ke gol ke balai naga benta ke Manchester City. Bad gaderu ke gol ke baar ke jong Haga ke Jingialehkai. Badai Haduh ke Kelamit kata Haga minit ke ban riu peu ar ke Manchester City kalau yo ban tap ya ke gol ke basau ke jongka lengbau Alvarez. Badai le bagi ni sau gol ke Manchester City galala ban pelim sup ya ke Brighton Haka ke Jingialehkai da saula not. Baleng bagan ke jing job ke Manchester City kadang don jingkerman ban yo ra biang ya ke Premier League menta ke Samoy.